rohani nosak kita juga apa saat time majuan waktu saya tudung aku hula tonga ada sono baru hamna di hamna dong aku hula apa saat time apa gabi ma akuk min horas dihita namar ahamarangki marhidehite pamburuatta dilala roha molotung hamuna tehahanami nagabi manise sekaligus pasahaton kata nauli kata nadiknya apa cepat-cepat dunia lasma rohanami hamian nom sian sinomor 2 sian ritonga mangoloppo pe ami dohot matsuarahon nahuwo kami tas di mana di rohanami angge tunggui simpel di turnyari tapasahat amang uruton tanu pengajian dan pasapakin tas lima dipanggil rohanami siap keluarga di toma molo solusiannya kata di godang di luluan nasar madua oh baya jamu kadang aku narosel lagu budi dohot borunami asal pasar tami atau suamu mau lihat ya di amuna dengan boru narosel dulu lupa kan sedang kita mau lihat ya serta di godang mah di luluan nasar madua jong-jong dohami naison hula-hula muna kita julu nasial lagu budi doho ritonga nasial lu pakap nang Tanjung Rawa ima di haroronami nama rujung ngolu amang boruon biarnya di samping jotok kamu mahami aka hula-hula muna nonga hubuak kami nak kiningan ene nama ludu asa ene sitak batu ama natubu di tangan horno horas jalagari ma goparenya tua itu pak asirwa itu hatta jahoba nomor 2 di bata di hamuna akan goparen na tua molo huidado akan nomor 3 tak pola si acara ala yang kupuda do pasu-pasu lianon nami do tuhamuna goparan inna tua adong gohatan inna tua nama dokon tapona isi bagating ma dudolok di pangiringan horas matok kamu akan marah-maranggi jala tok masih pangiringan di hamuna akan goparan inna tua adong gohatan nama dok makuling ngaco suit toho di ujung di babuan horas setengah kagoparan na tinggal di Parsugit songo lima atau mangyu akan ada panggarat toa di son roro hami siak hula-hula buta julu lau mampuan ulos tolu molo uloson menang berek kamu siang argana alai holong mirohanami ma maredopok kamu jala uloson mangulang isi daging do ongko mangulosot tot di niak kacoron ma amak tanah martua di batado adong do hatang namalo nama dokon asa gajang matok aib di dio mai di sumur gajang aib di hodor hasorangannya anak nama hasorangannya anak do boru matong goparen na don akasi gajang umur jala si torok pinopar molo on uloson laiku kamu menong nama ngaturhon tuisi pasangaton nami jadi ope songo lima jo siap kami asa atur kamu musai dia muna doa pulau di masa tamu tuh kami anggi dolimu sian rito si siregan di boru nami doa ka bere nami sarukna na udah petok kami pada tikyo
Dung matuon laikon abetia do teman kana alai dia pada tikio di baik kamu di bawah kamu hari-hari ini laikon nang maruzungo masalah doranami jangan takas to kami dositahimna sabuna anak konna amusadhudna alani dihelakku do uruku rohami dison belaro uru na dohami marabut di roha dung matuon lain amyo alai nape somoni blok somni kita beri pertama di hamu gacang imu kita beri pertama hagebio di hamu asa tong terbelas rohanami nang rohani rekor di hamu suriak kana konna tu somoni pero kami hatanami dapola gacang bero honok di hamuna salukna di paswal di patahamu tu gacang nyari somoni nak kami ulah-ulahna tu somoni pe hatakku dia para tikion oras mahamu salut na yanak pun nami nang somni mahami ulah-ulah muna butima betul. ulos sa kami pera to numa Nauli itulah, nauli. pasal time nang nongani oras mamu na macaro somni mana kami na pasal to butima Doro hanami kami ulah-ulah ima kita jundo untuk wadi hamna asusto nama ada di ramu Dunga itulah. jadi yang empat musik kami ala naik marotor mahami baik kamu mojo kodang siajuk mula-mula siajuk mula topa baik kodang mula-mula los padu muatu kodang sopa mau lihat tema jam pada momen songon katanya dua-dua nama dokter balita pagabi odoran asgaruang hari ini doparan na dua-dua dogabi aning kado bila kami masih udut masih pahuluan baik ma dokter imana sorong natua
hula-hula nami masailah situtu roha nami di harorogana mau lihat ada monggo dibuat kamu di kami ima eme nomor ludu eme napir asa dohonon nami masongono di dok nina tua-tua asa pirma poki bahul-bahul maapat salongan pirma tot dinami hami seluhurna pamuruan muna luju-luju mah ya kapangomuan los dibuat kamu di kami ima ulos na ganjang asa ganjang mah di kami barita gabi ganjang barita di hangorason si pasaton di Tuhan tuh kami seluhurna pamuruan muna los dibuat kamu karaja nami ima kahatan nahuli akahatan na dengka tuh kami pamuruan muna asa dohonon nami masongon na didok dina tua-tua asa hokma pingka pasu marisiai matabu-tabu dia kahatan nauli kata pasu nak pinasahak muna tuh kami pamuruan muna apun nami mai hot martomani raja nami marsumpah kami tuh hamuna hula-hula nami molotute di pembunia lama nor raja nami alapon nami kamu asa songon nadi na tua-tua tak sukot puluh yang bersudah di Palia tak sudah tuhu sebab tuh nami tuh hamuna hula-hula nami karena si mahenon nami nasosa dia raja nami tuh songon diven no nabui songon sopan nami tuh hamuna hula-hula nami banema rohani raja mau lihat melujuk songon itu kok kamu na raja ni manggur nami kami pe ba dak sifat jua ikon nama ido nirok kona ada mau ada ton na masih pau luat do akan namar hula baru do namar doa tu rakut ido jadi bolong aja soal ido si roha tak pola ngaring tebi mangihut raja nabi ala raja baru mangihut do lah disuruh pasaton nami ala raja mau lihat yang bolong di kamu anak parusing nami kalian yang bakal lihat mahami lau manopa-nopa hula-hula namion main damang maamang gondang nahu partusing baik kamu hula-hula muna berbunga-bunga doh di situ suara saya lamita bayamat talibata matok pas-pasuna di hamuna
siang gabenani ulah puna sirum pinahamuna do ludi pacaryamuna tujuan dari on pasu-pasu dia amat tanah mertua di bata. Jadi dihamu nama mau lihat tema di duata di nabungon baru kayu tiu sona mulai sana kiningan baca ibu aka pasung-pasung dileang hula-hula muna mulai siang nama rujung ngolu amang boruon saya marurak mat pergue meitong dia hamuna baik kamu main sulu-sulu di dalam nagolak jalan tukuk di dalam langit tujuh dari arion pasu-pasu amat tanah batu di bata jawab di hampar musik kami ala buhuan nami nama ima tortor ranyon baik kamu ma gondang kasahatan los padu muhammad tusi butima lihat tema udah di hamba musim anggur. Nami rajai siapa panomor naik. Marsial apa sahab di hamina ramarangi suang-suang dong asalun nanya teh jadi dihita be paparannya puta tugas sinaga burubere asa berdus ditahi hita isema nalah madoko kata tu raja ni pamorota suang-suang terlemobi di dong asalun nanya teh dong seperlihatan nami si majuta nasi salungan di huta-huta bagasan asa berdus ditahi amak hita mang wala pami sangat dihita paparannya puta nama ramarangi. Jadi langsung ni berhorto
Lusong hatta. Isi matupado. Jadi masa tu peparan dapat Raja Syakangan sinagabono. Peparan Syakangan bisa lahat may da. Jadi mau lihat mak di kita peparan dapat tugas sinaga. Terlumo bima di doan saulon nami na tua nami Raja Simajuta nasian sabungan di huta bagasa. Pasar kami pakatayat tu hamu Raja nami. Kaya balita aku oras sa kami yung atsolon ni Sinaga Sohon bahwa kami ada saudaramu kamu berkata sa kita baik damang manulung. Gabi ma jalan horas Raja nami. Terlumo bima di boru nami ate. Asa pasar kami pakatayat tu hamu boru nami. Agabi. Jadi sada maru hatta teh. Jadi mau lihat tema di tuhatta, mau lihat tema nang di punguata pala di dikyon. Amang baru digokod doh jojo muna nung asahat kami di joloni bagasta namarapang namar jual si gonggong pangisinaw. Nung araw kami hula-hula muna marga sinaga doh rombongan nami. Asa sate sige di bulan di Sopo dan pola kami manise ala nunga takas binoto. Di parbonding niya mang boro namion ditikin ang salpo mono siya perdaging o tutu marsak lohita siya perdaging oni alai parhitian do hamati ani laho madapoto tuhatta di tangyang nami tua mata nomor 2 di bata di paninggalhon niya mang boro namion di hamu keluarga besar Panjaitan terlumo bima di poparan niya mang boro namion say tungi buma tarapul dia puli tuhatta ma rohamuna namarsak tujuan nyarion marhide diulota apalagi dikyon nunga takas binoto dina basidung hari-hari ini mengborok kita posdoro hanami tua mata nomor 2 debata menulupi rohami diulota sadarion sian hula-hula muna asa anggia matong martada songonadian marsi paturu songodalan di budian niya mengboron pasu-pasu nasihat tuhatta pasahaton na dihamu keluarga besar Panjaitan terlumo bima di poparan ni amang boru namion marhite di ulat tasadarion takas do hubok kami do perbuipir ima eme nomor ludu pita nami mau tua mata nomor 2 debata asa jumpa ma songon nidok nina dua asa birma poki bahul mapat salongan Birma todimuna dihamukan warga besar Panjaitan terlumo bima di poparan di mangboru nanyon luju manuhut panamotan ditabban di nauli ditabban di nadenggan nakamang boru huwak kami do ulos nagajang sitoro rabu pita nami tua mata nomor 2 debata di budian niya mangboru dihamukan warga besar di leo tuhatta ma dihamu sigajang umur huhu matong sitorok pinopar asa jumpa ma songon nirok nina dua asa dio mai isubur gajang mai di hodar saluhuk na matong hamu sigajang umur huhu matong sitorok pinopar jadi taringot diulos nanay si pasahaton nami akamang boru tuluma sada matu hela dohok boru nami ala gabiro hela dohok boru nami sada matu pahupu anak sada di pahupu boru songonima bobo sak kami akamang boru gabi tulak gabi jadi songonima teh bayrohan makodang nanya teh jadi dihamu par musik nari sedari ate pasahat ma tulok saulah jadi dihamu par musik nani naing bulan nami ma tortor nami amang asa siajur mula-mula jonok mai tutu ba bedamang dihami godang mula-mula las pado muda mang ma tu godak soba-soba dihamu permusik nami neng merliak mahami laho pasahaton ulos nagajak si torok rabu tu yanakon namion panggia tong liak perhorasan liak panggabean dia nakon nami tujulan nyarion baik damang magodang liak dia mah jadi si buat ulos mate merdalan nate asal
songoni mamang muru molotuk songoni pe nabuita di hamuna hula-hula nami warga Sinaga dinaro hamu lamanta buton hami pamuruan muna masailah situtu rohan nami kerajaan nami dibuat hamu di hami ima parwepir emena merludu asa dohonon nami masongon nadidok nina tua-tua asa firma poki bahul-bahul ma pacalongan firma to dinami saluhuna hami pamuruan muna lucu-lucu ma diaka pangomo soak songon ima kerajaan nami laos di pasahatamu tuh hami ima ulos na gajang asa gajang mah di hami barita gade gajang barita ni mamora si pasahaton di Tuhan di hami saluhuna pamuruan laos di pasahatamu tuh hami raja nami ima kata nauli kata pasu di pasahatamu tuh hami saluhuna pamuruan muna asa dohonon nami masukon dari hata nina tua-tua namandok dak 10 pitu mah cuma di 10 alu dia kahata nauli kata pasu nak pinasahak muna tuh hami pamuruan muna ampun nami main hot martongan raja nami masuk pahami tu hamuna raja nami molotung di buku dia laman ope raja nami hawu alawon nami radima rohani rajai sukses saja purnur raja nami lalu tarpatu pahami pamuruan muna las marohani rajai gabi emang baru amang perusing nami ala neng lihat pahami laman opa hula-hula namyon baik tamang ma musik tahu partisip tamang berbunga-bunga tangan nami naroh hama dapat ke kami lakang pasen pengatong itu kami uhud di pasahat kamu napi sona gajang asang giak madudu panggilan nami tamatkan nomor 2 debata di pangabudian di damang natawa oleh yon asa anggiak namat ke gajang nama barita gabi barita mamora barita horasi calon muna tutik-tiki ari nang mangihut uhud tutu di pasahat kamu na pas tuak natong di kalau pakon nami yang non dilapo asang giak madudu tutong ginama sidengon nami itu ketika minut di pasar tamu tanggo na godang mulai sadari waktu tu saat orang saling mengenang tanggo mari kita patuturata di kita akan namar gula marboru asal orang naik macam nama tua nabi nanti kau kunjurungan nanti julin tabian tu dia kamu selalu nama ngalak kerajaan di pamuran nami kusima dapat apa saulian kusima dapat apa kabian jadi tu ekparanya namang buruh neng ujungan nami mah acara nami dia mau apa dia nami tidak pernah buana ngerahuta mana ujungnya nunga si puluh bekai pekadang nami dengan nomor bulan marboru mulai sana manuka satu nama ujungi beda mama kodok di kami kodok si tio las pada munamang mah tu kodok kasahatan
di bagasan tikyon dihitan nama amarang asal ustahita lapos sa aton at nauli matapaso dura dengan nakotkan di bagasan tikyon mula sa kami hula-hula yang kangen nasi lepas lang bukan saat tayo na tu kita nama kamaranggi hula-hula nama kamaranggi bukan saat tayo na tuhan mo na lusma gabi jala horas ma itu paktuhatan nomor 2 di bata ikokod do jujur muna dumar jungolu imalay nami opudane dolion rodo kami mangguhi jujur muna di hamos sa luhut na raja pamburan nami marga badjaitan Bahitima di haro nami di bangsa tikyon kubaga di hutya kaya natulang muna nakiningan jumolo majo hatau kami marhite-hite ada ni hamisan hula-hula muna imam marhite-hite parboypir asa songon ino kuna tua ma asa pirmain na pok di bangun-bangun do pacalungan pirma to di luju-luju ma nang akabangomoa asongon ino nang di bangsa tikyon las doro hamuna lama merik raha misaluhuna ami hula-hula muna na marmawarangi naro akasyan tano parsarahani alanya hado ibana sada mungkin sebut muna ala jumpa dohatannya tua balik tembaga betul modal stadoan armu kami ma raja pemuran nami itu takas dah mas paluluan ala ni takas na rohamura songoni manang takas na di haroron nami aka hula-hula na marmarangi marhitei manang di bagasan tikyon padoharon nami itu hamuna apalagi mari hamuna aka pajaitan na martinodohon ala takas doa mamereng akan ditanong parsarahan mungkin dia keparadatan agak-agak mungkin nga berkurang ali akan ibu napasugi pos doruhan nami labay ngot tumahami ng dibagasan ni partikyanon di pasar madaw ni opudani dolion asang giat nyan sadap ulaw ka muna jali ko dibagasan las ni roha muna lamat jalus alhutna dia ka hula-hula lumobi ma di nalahu mangula ulaun di partuat ni ima opudani dolion marhitido di hamur raja ni aka pamuruan molo kami mamering di bagasan ni tikyon las dorohan nami alanya haban na las rohan nami alana di bagasan ni tikyon nung ari pasok di bata marhiti pa na dilay nami abala tungod di bagasan segaryon nyan bolo iba tarsonggot do magpesta na di ipusat 2 minggu na lalu tung di digilakot daw asara minum pami jala dung robo boy songgot do nang roha ala indo haro partikia dilihat di bata dang dalam modalku dang rencanaku molo di sunina apala tubuh ni lekon lubumin marate di birenami ala pos marohamuna huboto do memang lu atar songon na bahirdo ubal kaholongyon apala tubur na sa pudan no tuhelanaw binering doy alay la songonino di bagasat tikyon las pataridahong matong bere hasian di pertuan ni sumatua mo nate agya sa paso-pasoy bodo ka di huano di jolo ate sikalipun ng kehela iro angguhami alana mata lama mereng prohal la berbagi na huwere kami ruhunya tau kami di bagasan ni pertuan ni sumatua mo ala ni matong di paso-paso di bata mahamuna molotok pe otik na boy di hata paso-pasuan na boy pasata ito hamuna ala guhan na mama asabalkan na bato ni rumah balka bato di sopo nagabi on natutuan taon lain nami on upudan yon siyong gabi mahamo atong akan na poso sa ni Solomon na sa tuwatian mga sa tumasata mi hata nauli sar mahamuna tupang gabian luhut ma ng tupar horasan so ni ma hata siyan hami hula-hula muna sudina hula-hula na marmarang idotak ka na tulang muna gabi jal horas ba kamu serhun na hula-hula nami hula-hula ni hami na mahahamarang mula di maka rezeku sa luhuk na di haradeo ni rohamunay dinalaho masahato tangiang nakatapasu-pasu to kami at penak kumana majak kumabadan nami majak kumapatubyon nami tangiang nakpinasahap mula karaja nami at karaja bulog ala ito kung kami mangilu to habang kahula-hula nami Toktong ma tanya ko kamu hawek karaja nami asanggi at sangona penerok kumuna at kahula-hula nami sigat jamumur hami sa luhut na jalis torok matutura dyan ni Boro naolo ajaran naolo mangajari hami sudah kapag galing muna karingaw di
Parbuibirak ka nahinutin ya ka natulang kami at ka tulang na basa na tulang na burju doon na na so na tua sa firmen na pokti pagulba mo ko salonga firma to dinami ka yan ako muna luju ma kan akabat sa Raja Nabi Raja Bulon obarya ka nabasa di parluat di lunggu-lunggu to yang wa kabarulo sa Raja Nabi ido na somal dihita luat to nang mardalan alay nak pasumadalan Raja Nami roro hami laho manong pamani ni Rajai otik sasadia na terpasat kami dalam nami mangirutangiya tuhut pasitu na tong ilawas hatto lasoli zabar nangihu asosadia terpasat kami tuhamuna hula-hula nami saluna tulasma rohamuna hula-hula nami jalo ditima gabi Raja diburu lasma roha nami lamadjakon lamadjalo di haroromo madaboto kami kahula-hula ahamulo ka jalo mula kami mabarjulat ilo alisok kami magtutjok kami na hula marboro ima hula-hula ni Raja Pamuran namin markabajaitan hamis yan hula-hula ka na marmaranggi asabay damang ma kodang mula-mula kodang soba ang giya marmula kami marmula horas di pertua ni lain nami upudan niyon marhorasi martua ka pamuparan na tujuan na riyon asalas masoba kami tutuhatan na marto di bata las paigudama ato tugod na mardalan di na mardalan naman Raja Pamuran namin lamat watok kami wala ko na muli-muli masak kami ate yan pangidatik kita Lihat ma, naksukaniro niya ang musik kami. Naing borak mahami, maniuk-niuk Raja ni hula-hula namin sulit na. Baik tamang makotang magdalan.
lebih jala horas madihamuna si raja ni memburu nami marga bajetan dia kena marang-maranggi namar tinuduhon dina jonjok kami tutu hula-hula muna dia ka hula-hula namar maranggi takas dua tong rohamu lamar sobat tuhami ipadari aku do mar hite-hite dekat yang nami no pasat kami tutu hatan namar to debata ipaso-paso do hamatong dia ka karejua muna kita bade batado dak kapangkat dak kana mong kasuluan atong ipas-paso debatado asasino ruwa pinahaga binanula matok kamuna akatujul narion kita badi batama paso-paso namang tuhamona asado nami matuhamona salun na rajan sa panguruan nami pinatiko kujur na to pinitapian asa tu dia mangalak kasulay na rajan panguruan nami satok kabire nami tusima hamona dabota pansaulian madudo sa nagsapulpito din najuban sa plalo ihata na uli at analinggan daka taparhorasan na basat kami hula-hula mo na namarmaranggi Abu Hamumay sahat po na bartongan di Jabu. Itong amang kali nami, di na masigabi kamera doon sa panguran nami di bagas antikyon. Asa may damang mamangguhit at rami di bagas antikyon. Asa tinahol mo ang tiwin na binando ito panuhatan. May damang goda si Diotio las may hudama tumutang asa hatani. Asa sa nauli sa nadikan di hamin na marhula po.
Didiki di nguluni Bapaukian Aronggo dibentukon punguan ni Pajahitan sekitar kota sungun nabi lereng mudiso akai totta mau boru Pajahitan dari punguan nabi nanai Pajahitan boruna dohot perena jadi marang nabuaki lanjutan naharuan asa yutulangiku ay nga bagak dibuka namangon na zolo tiamu perhubas namin asa baik kamu nahopar tubungon ni Pajahitan sekitar kota toko paliaran ni Pajahitan adong besok tu dia horoa angkin iba baik kamu mah kamu sautik Maulai Tuma di kesempatan yang diberikan Tuhan terjadi sehari nadok malah terlebih kita Tuhan tak dengan basai tidak lebih kita tiki boy baju pembui di bagasan kali pason di bagasan tikion akan masih awalongan di bagasan Tuhan di tikion rodohami sian punguan arisan Pajahitan dohot boruna marsialami ala nonga marujung ngolu Ima Opu Daniel Doli apalah di bagas tikion selama di tikingoluna mula opungon boy mon dohonen sada uluan mon di tonga-tongan nami arisan Pajahitan jala opungo do mamuka arisani jadi la ido odolan nami tu hamuna yang koni opungon naga bikin narasina mulu bunyan tetap mangulu opungon marhite angka generasi na rupiah di tonga-tongan ni arisani mangilu kami tu hamu suaksoni di panaring pungot tutong ma di tabe tu hatta di hamu aka pasu-pasu na merdagami suaksoni rupiah anong di namangudu ti aku lamu na hamu na hobar tu ada nang pinukanyo puta si jolo-jolo tuhu totong ma diluhut hatta dihamuna tiur ni roha asang giat ulani sahat rodi nga mga rujung amnon boy dengan merdalan dison adong do songon gati ni kransbunga na di patupani arisan na pinukan pungong manang songod dia penno otik susah dia ras maro hamuna macalo soni mahata sekam itu di aruna naros yang arisan Pajahitan aku butuh apa-apa mau aku butuh apa-apa lagi ke buah mungkin adunan runggu angkikot di sebahutar bang ini sebenarnya kami ya berusaha melanjutkan nah ini bukan ibapom walaupun sebenarnya om kepentingan bersama atau suatu organisasi kecil di rasoni mah berusaha pahami lang au mang nanti konon lau madohoti di akka ulang arisan Pajahitan di sekitar Sipahutar kota karena udokon wala tema di Haroromuna Tuhan mana mengarmati kita saluna oras jadi kami